Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal usra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailatin wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami takzimi para imam, para tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus Bapak Babinsa, seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus jajaran panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj yang insyaallah semoga segala usaha yang kita lakukan demi terselenggaranya acara ini menjadi asbab keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia kotoma bicara meraja berarti meloki malapat diseneng rilalannah. Makanya makadaki hikmah Isra Mi'raj. Ya ko makadaki hikmah itu artinya ilmu. Jadi mudah-mudahan dena tahu-tahu ni Imam Meraja karena sudah pernah istirahat beberapa tahun, tapi angka hikmah ilolong saya sedapat mungkin untuk menjelaskan. Jadi Wilawi saya ndak lama ceramah. Siaga menit dia ustaz ceramah. 1 jam. Sejak Bu ya. Kurang 15 menit jam 9. Dapat rangi muka kau kena isi jam. Iya. Saya minta maaf ke panitia nasabah. Saya tidak pakai main lepas karena banyak yang pakai HP. Itu magnetiknya pasti lepas. Jadi itu jadi masalah. Jadi saya mau maaf dan ujagai mau suaraku. Lebih pitalu pulo jadwal merajaku. Jadi saya khawatir kalau pakai mai itu memperusak deh, karena itu pengaruh besar. Makanya ia peristiwa yasangi Isra ipal lalawani okolino. Tapi ia ko makada ini Mi'raj ipal lalawani menre okolani. Jadi dua, ia ko Isra oko milino. Ia ko Mi'raj menre lagi. Angka Nabi palala salai Nabi Nabi Musa. Waktu nama lala loko negeri Madian, si puluhan ini malalang nadati ro kampung, padahal ia ko tahu normal malalang di mangeso panalalang inaletu. Jadi angka tu Nabi Isra selain Nabi Nabi Musa. Yang kedua, angka tu Nabi ipam meraja. Iko to makada Nabi Mi'raj berarti pendek lagi selain Nabi angka tu selain Nabi Muhammad niga Nabi Isa. Langsung ya kalau ko langit kedua. Tapi dia ada api langit ketujuh.
okko mi langit kedua monro. Jadi ya Nabi Isa dena lalem yak kami langsung menre. Ya to si Nabi Musa ipal lalem nih tapi dia yak kami menre. Iya Nabi ta nala duai. Ipal lalatoi yak kati menre. Makanya makadaki Isra dan Mi'raj. Nomor 2. Yang penting kita pahami juga ya. Saya sedapat mungkin lambat supaya kalau lo nggak ngimatu. Nah sebab mak bicara hikmah kita. Iya rona bita maka dai ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maka dai asra. Iya ko asra ipal lalem. Dena malalem. Angkat tu garojan dindingnya. Ya rojan dindingnya. Ya kuya mi rojange macane 20-nya pajang macane risesusiwan dia mungkin maliwang ya kole na malalam tapi ya kona pano ipu imang ya rojange napana puta ya rimon rimal libue namo kasiratu macane jadi toh nasaba napalalang jadi ya ko normal na malalang 20-nya pajang tapi ya ko ipano inai puta ipalalang sana wedding akta 20 macam ne iya makil nabita ipalalang tanya ali nama lalang kemudian sebelum ipalalang nabita laipu iarona di balada danya ialai jantunna napatamay malaikat Jibril okosi dia onrong ia onrongi angkau wena. Tapi ia roe etanya wae biasa. Wae sam-sam. Napai patama jantun na nabita por wae sam-sam. Napayala pe mangyaro jantun na nabita ni patama. Napa itujuk. Ang katau pandrita makada ibisay atin na nabita. Ia ko patareka de. Apa ia ko makadaki ibisay atinna berarti macarepa. Nang nabita na tauliwa pacina. Jadi aga maknana. Napasibalikan itaw pandrita pa hakiki. Makadai tanya jantun na nabita macarepa. Wae samsam mimelo ipancaji pak bura. Makanya yalingi kesempatan sigis sa jantun na nabita. De si salah toh. Jadi tanya jantun na nabita masalah wae samsam mimelo ipak baraka. Jadi yalengi kesempatan gesai jantun na nabita. Yana tu ampai na sabab ia wae samsam pura si gesa si baati na nabita dua baraka na. Ia ko yinung mancaji pak burai. Yang kedua masoto tu tay kuninung ipasele andre. Tapi ia koto minum wae samsam aja minum langsung. Ya la ya roe napakima bismillah natomilaw dong. Ia kupurai ipatamo ko sumpangnya cica langsung tapabelai. Aja nakan na inapas tapanoi. Napa tilaw ia rona wae tamae supaya mancaji pak burai hilalan na watak kalewi. Napata pendre te matataggo si napatapano aja nakan na napas ako kacah napatilaw supaya sinin nangyaro amala tapure ipigaw na tarima po ng Allah Ta'ala. Napay pendre si pema napayinong napay pano napayilawi supaya iyaro ang kay mancaji baraka hilalan na watak kalena. Ina tu nakatalo. Ang kato tu dah sedau pandita capak na nalokdo yo ko pala di mana nabacangi salawa napa na julumata. Lawi baraka. Makiro ko tumino wae samsam. Yatu ampai de to tu namega nak direte ko kalau tong kapangumrah. Tanya hatu kacalupo na pasa dia kacadani. Apa tanya to ganah baraka nam. Kiro. Dua telu masalah. Angkal sanre oko nabita menjadi mulia. Yang kedua Hajar Aswad.
Sama namo hajar aswad to. Iya ro batu pak ya kumaka dai bas ara hajar berarti batu. Ya kumaka dai aswad mabolong. Itu maka dah hajar aswad batu mabolong. Kan mabolong memang. Tapi iya ro batu pamulan nama dulu sejarah dia nama bolong mapute apa pole suruga lai tilak polini batu pole suruga ya biasa pamulan nama pute cuma mega mita bau ya tu batu nalette iya ro dosai hawa dosai mancaji mabolong ina motu waju pute kotolina katan mita mabolong to makira jadi ini tuh nak ada resonansi dosa manusia itu pindah. Tapi ia tuh hajar aswad paselle limanna puang Allah Ta'ala polino. Nigi bawi pada tuh kona bawi limanna puang Allah Ta'ala. Maki itu katana. Jadi ia batuewe sitonganna dena mulia. Kak batu toh dena mulia dikene denang kana bawi nabita. Ya kene waktu nama tawafa nabita nama kamu Ibrahim onron nama cekin Nabi Ibrahim waktu nama pakanjaki Ka'bah ina riasa makamu Ibrahim tanyaki buru jadi sange makam tempat onron nama canekke Nabi Ibrahim atau ampai yang kabate pala kajena iya naron rima cekin rasa makam kene iya ro nabau nabita ina okomana ngiro telo makbau cuma iya ro nabau nabita hajar aswad. Jadi sini na tawe ina yamana ronelo nabau. Jadi hajar aswad itu mulia nasaba purai ibau ukko nabita. Bukan batunya yang mulia, lai mulia kami. Pale kong katau barak nasitin ro Pak Prabowo. Iba Pak Prabowo dia na barani tahan Tanyale nanita Pak Prabowo minita mahkomati ya batil na hajar aswad. Bukan dia yang mulia tapi nasabak nabita pura bawi maka dia dimuliakan. Pada ni atu ko masuk inabita joka denang kana tadung apa denang kana kan nama ni matasoh. Pak tuliang kalu tutu inabita ko jokai. Ditutupi oleh awan. Maka itu pandita tanya itu nabita ijagai matan nami asoy na jagai pong Allah Ta'ala apa iya ko si tembus si cahaya na matan nasoy si bawah takkali na nabita hancur i matan nasoy apa iya ro cahaya na matan nasoy puluk pinuru Muhammad ya se inur na nabita na iya na iya ko si batuy hancur i matan nasoy jadi iya ro alungi tanya nabita na jagai iya ni ro matan nasoy. Nah, makil. Jadi itu penjelasannya ulama tarekat. Nah, tarekat na jolo podangi iya ko pikinna makuye. Magina atinna na dittayalah. Magina tanyali manna wa takkalina ibisay mali ni Dio. Magina atinna pasam. Maka iya ko mekolo si runtuk ko Allah Ta'ala. Atinmu jolo mo jagay. Pakanja kilalo. Iya na masalah ko dia mesti runtuk. Umelo lo masigi muakkadami supaya makkadayanu ay masalah niat. Ia mau pakai parfus supaya makkadaki makkadete mawangi masalah niat tu. Ania sunnah na nabi itu mo pajokah. Iya ko magaya ko na tawe minwa gayang salah niat tu jadi yok pijolo. Iya na mapacingnya bisaijo ya. Apa niya ay okumana mimonro. Dena ko isaliwan mimonro. Jadi ya mumelo makasibya pakanjaki jo rampan na nyawa palam pakanjaki abujuna atimmu nappa ko mangolo. Iya ko majarugaru mo satding onro ko jo masikiri-sikiri pakanjaki atimmu nappa ko jo. Iya na roma nana magi na atinna na bitayala. Iya. Pasang. Kemudian nomor 4. Nomor telu atau nomor 4? Nomor telu. Makadai asra bi abdihi. Napalalangi atanna. Denah kada napalalangi Nabi Muhammad. Denah kada asra bi Muhammadin. Detona kada asra bi Rasulin.
Dek to nakada napalalangi surona de makadani asra bi abdihi atanna niga yaro ata namui di angkai hadir oke waditoki mancaji ata tapi untuk mancaji nabi tidak mungkin, untuk mancaji rasul tidak mungkin, tapi Isra Mi'raj yang disebut bukan bi rasulin ternyata bi Muhammadin tapi yang disebut bi abdihi hambanya. Jadi ya komeki ipalalang sarakna nomor sidi pacini atita sarakna nomor 2 ancaji atat. Kega yasanya atat. Walai hakikatna cede. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dua agaga na tepuh. Masigi lokko masigi. Iya na hakikat na meraja. Hakikat na Isra tanya meraja. Apa meraja kan menreko lagi ya ko Isra perjalanan bumi. Wilawi sinin na tau matokku yang kayak hadire. Metani tu meraja. Metani. Takala nak ko meraja. Apa ya di umur 50 nang 10 rahais. Minimal 50 ni tau meraja. Amakiro. Ya nade panasiaga. Saya lahir 83 1983 berarti nape 40 sih di tahun iya ko umur makala 30 lalap di tahun onru pakai mameraja ay yolo ni mameraja na ya tapi nelo ka makutana mako kami ka tanaiki kega sitongan na hakikin na yasangi Isra okui mon rohikin na minal masjidil haram ilal masjidil aqsa aja tita masjidina masjidil haram nah apa onromir tapi masigi betul kan lah agak makui iya komeki joka barak nameki lo jupanda asam pajasunna musafir ki okobolata iya kode no kobolai oko masigi koto masam pajasubu tanya kami mani makalane ka lo jupanda matu insyaallah oko ka masjid rayana mangkoso lepa masam pajalur. Apa kira? Matu oko ka masigi akwa lepa masam pajangasara. Jadi aja tak ada oko ka warung matu lepa mandre aja. Magai perlu sampaikan yang pe makadaka ancaji ataki. Iya ko oko moki masigi estar ini akan memang ni koto pro masam pajasu makada. Meka jero menre jupanda insyaallah matu tate seko ujok ke berarti okko kak matu mas mangkoso nadapi barana baru nadapi loro okko kak rome masam pejalor takko mangoto ki matu jok ke mapamule tate serata jokka tacak kecelakaan ngoko penran natakko mati aga pakutanan po ngalataan ko malaikat na cidim kenri pole atakon maka da puluk pi masigi ipo kenri melolo nasa melo illo masigi masampaja maka dia pun Allah Ta'ala atak kuya tu bisa suruh baik yan royasang minal masjid ilal masjid yan ko makadati oko kimatu sigeri lip pamanre natako kecelakaan ni oko pare-pare nakutana po Allah Ta'ala kenri pole atako kada pole bola na melo mandre po sigeri maka dapat saya tu. Iya. Nah sebab dia tidak dena mameraja. Jadi ameraja ki materu. Aja talau pasae maka meka lau pasapen ra maka oko kak matu masjid rahma masam pajalor. Aja takada meka lau pasae de. Akadaki oko kak romatu masam pajalor. Oko kak matu masam pajangassarai. Jadi ya rupa kutanai otomatis rupa lawangan nalalangi idi na tahu mau pak apa poluk masigi eloko masigi. Yang kedua sininna Allah langata ya sangi pak kasiwir apa de tanyali no tahu rusuk tapi akhirat talalangi. Ya naru yasan tahu ipam meraja ya tong natu yasan atamam meraja asus. Metani tu mameraja ya kode tali ya rogi mobil. Iya mato na pake tau matot tadiolo
Iya tu idi tau panrita ogi maka dai sampajat tepat tuh. Biasa tangkali ngadi. Iya, biasa saya ka sampajat tepat tuh. Ada ya setepat tuh si sumpung materu. Kenapa ko carana? Maku ya. Kasih kadera. Oh, tidak usah, Bu. Tidak usah. Saya tidak minum kalau ceramah. Iya, terima kasih. Maku ya. Ia sangnya sampajat tepat tuh. Ia kopado nak masa pajangis sakit. Oko sujuk pacapuran na sampajangis saya. Nia kememen ni mas sampaja subuh. Jadi matu ko sujuk pacapuran ni sampaja subuh. Nia kememen ni mas sampaja loro. Apa iya tu sampajange patutu na agah bereselang. Na iya tu bereselangnya dua. Lau atau si balau abio. Na iya tu tau mak bereselangnya. Kaya kabat tu na tau mak bereselang. Nomor si di koto si runtuk. Nomor 2 koto masaran. Jadi ya tu bereselang lau atau lai sumpungi waktu si sumpungan na layolo. Iya tu bereselang lau abio inapa ilapasa sampajangnya lah ba aja mula pesan ni ko dia panak dia iyon nak dia panak katangi dia nariasa sampajat tepat tu. Jadi ya koto sujuk pacapuran ni akan memen ni untuk solat berikutnya. Dia nariasa tepat tu jadi kenro kilo tetap kilo ko sampajangnya. Karena kita sudah berniat untuk solat. Dia nanti nak kada tahu pandita itu motor tariolo namo aja kok kak galungnya mati nama itu sampaja. Namo ko kak kasoro mati nama tiga sampaja apa pura memen ni na sumpung disujuk pacapuran. Dia nariasa sampaja tepat tu. Yo putih di saya sampaja tepat tu cukup ni nak cina anak pelanggat tanah pasak nasa selesai sampaja mapat tu nasan nah itu. Terpaham ya? Jadi saya sedapat mungkin pelan menjelaskan ini. Iya tona tu pas sabar Bapak Ibu sekalian, magi nang kakakal tahu pilalan na suruga. Betongan na tulito monrok korometa lalan na suruga kekal. Khalidina fiha abada. Kenapa bisa kekal? Ternyata nasabaknya epigau deceng. Macawi ramalangi. Cawi ramalato. Iya roko ramalangi bu. Iya komatarawe pacapurangi. Sujuk pacapurannya rakaat terakhir malam terakhir nia kememan ni matarawe tau teman. Iya ro puasa pacapurannya nia kememan ni pasi sumpungi puasa tau teman. Iya komaka majasa kaki pasi sumpung meman ni sakka tau teman. Jadi makadai po Allah Ta'ala we atakku man madece ngipe mamelo mulangi pakasiwirna. Tapi ia komate tatta ita cata pahalana nasabak pura ni ini kepigau ide cing. Makilo. Tapanya aja tapapat tu ya Pak ya napat tu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nasaloro pasti ai siaga mi manek masampaja. Na 5 tu manek si diwatte. Iya kok kalima mi masampaja berarti 25 manek. Iya tak sampaja mangaribi na paki mak gosip si tanggajang bangker roni. Dena nagan na ya sokongan. Makadang kagadalelena angkah. Nabi tanah rampe hilalan nasi dia hadis asah. Makadang ada malapina Nabi Muhammad SAW. Umatku adalah umat yang terbaik. Makadang umatku na tahu mau pak. Kalau magen mau pak. Nasabak napigau ide cengnya. Napa si sumpuk de cengnya. Decen na salai, decen na katai. Ya naron nak masuk. Maka dari salat ke salat, dari sujud ke sujud, dari masjid ke masjid. Ya naruh hakikatnya ya sangnya Isra. Ya naruh ya sangata. Jadi ya komeki mancaji ata aja telah pesannya masih. Iya kopi maka dari apa ya aku masih ustaz? Aku mak bolaku asam paja sunnah musafir nih. Oko ni rosam paja sunnah musafir ilau makado ko kak matu me masam pajalon. Makiro ite garik nabita. Magi nang kaya miro itap pudue masigi. Nadena lo corona bita. Macam-macam ni makada. Eko ni pa ustaz. Di sana pura dunia ka makada. Oko kak matu mangkoso le pa masam pajang lorong. Tapi leko-leko ki. Prepare ko warung manre.
paling matunubalo ko si Geli. Aga sana, oko sa balunta mo baru. Uy, nadapi loro ko pare-pare. Ya sampajan ni okoro. Di na marigaga. Makulit ba ito nabita ba ito ni Pamiraja? Apa pole Masjidil Haram, kinro ibawa. Ibawa ilaw Madinah. Di na lo ko Masjidil Aqsa. Ipalese. Itilaw Madinah. Okoy Madinah. Isuro nabita masampajan. Salasay masampajan. Puri makdiri salah nabita makutano ko malaikat Jibril. Jibril. Onro nga gaya. Magi nang kakoka masampajan. Makre malaikat Jibril. Muhammad. Iya na yasam Madinah. Okko komatuk malaikat dapuran. Nah, sa memang itu nabita. Maka namili isuro lette onro. Pura yaro. Layan terasi. Kenri bawah. Ibaway law gunung Sinai. Copok bulu yonro ibaway. Asan na yaro. Bukit Tursina. Lai suro nabita masampaja. Ure mak beresalang. Napa makutana makada. Onro ngagatosi Jibril. Magi nang kakoka masampajan. Makre mereka Jibril. Inilah gunung Sinai. Bukit Tursina. Onron na Nabi Musa. Pemilu isipat bicara si Bapak Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Pura yaro. Makre mereka Jibril. Ito mataro si Muhammad. Naliwangi Masjidil Aqsa. Justru ke selatan. 10,7 kilometer. Naliwang Masjidil Aqsa. Angka onrang ukoro yasang Baitallah ni. Okuri suruh masampajan nabita. Pure mak beresal nabita napa si makutana. Onrogaga Jibril. Makle makala Jibril. Muhammad. Okoni Nabi Isa jadi. Bethlehem. Baitallah ni. Tempatnya Nabi Isa dilahirkan. Napa ipatama Masjidil Aqsa? Napa lo Aqsa? Padahal ia koya makalai. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dena kada minal Masjidil Haram ilal Madinah wa Bukit Tursina wa Baital Lahmi wa Aqsa de. Jadi iya ridi onna koto malala aja na nipo. Meka law pasa meka lepa warung meka lepa bolane yanu de. Ya ko meki joka maka do ko ka matu na loro. Ya ko ka matu na sara. O ko ka matu na mangaridi. O ko ka matu na isay. O ko ka masampaja subu. Ya ko iya tutapake. Idi na tau malala mataru. Sinin na jongkana ajeta, sinin na jama-jamatta, pura nareke pakasiyang malaikat niya po Allah Ta'ala. Nasaba dari masjid ke masjid. Makumur ko to joka. Itu kuncinya. Kata ni Mas Sayaro, ya tu ampai tay kolawi Makkah, makole batu. Okui matu masampajan, oko si matu lalai loro. Jamaah umrah itu ni atu makoko apa tu lima manilo rekreasi tuli na pasijama man ya kasampayan arugia nga pagatap makay gana waja na patuli lomi pasijemu isampayan na koro lawan mo sampaja suku na siya gatu raka na igan na nilay na koko ko tumasampaja aja na nayaro balancay murusu ya tu cewek makamoy ako Jakarta ya tu ano makamoy ako Jupanda iya sampajamu mo patujuhin. Masa 30 juta 40 juta tulilaw mo mapasijam mo sampajang tulita dun raka rugi ngapatin na onron na sisan na tupak kasiyong maka kanja tapi magalanti lo patre pale punggawana nasa jamabawa ni tumi sila koran ay madodong tapi dito ga ko kenra makoro ni Degaga tersinggung memang nih kongkah upataru jadi sitongan na iya kotoma bicara ka nabi na ipalala ni iparewa ibole Baitallah ni ipatami Masjidil Aqsa ang kami man ni nabi matajang 25 nabi dan rasul tama nabi ta 20 nabi dan rasul matajang ko Masjidil Aqsa nasabairo nabi ko manamitiro no nabitan itu bawa no ko Makkah ya mimatuya nabi ina ako manang iha Masjidil Aqsa ya sa sekitaran na ipanoy Nabi Isa ko Baitallah ina ako manang yun matajameman nabi ta isuro mancaji imam
Iya na nabi mancaji makmum.